Саламатсыздар, урматтуу Ош ТВ телекомпаниясынын көрүүчүлөрү. Инсан программасы бүгүн Нокат районунда. Бүгүн биз ошол райондогу Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү ошол социалдык жактан аз камсыз болгон бул үйдүн жашоочусу тууралуу баяндап беребиз. Аймакта эң оор шартта жашап жаткан Мурзакулова Саадат эжебиз бүгүн биздин Инсан программасынын коногу. Эжебиз өзү 43 жашта, бир баласы бар, ал 11 жашта. Эжебизге эч кандай киреше булактары жок. Болгону эжебизге тууган уруктары, колу коңшуналар, айыл өкмөттөн жана ошондой эле мечиттерден жардам болуп турат. Эже, бүгүнкү жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз, жашооңуз кандай? Жашоом кыйын. Көмүр жок, уун-пундарым жок. Жакшы адамдардан болсо жардам берсе. Айнектерим мындай. Бүтелек айнектерим, алар шол элек. Айнектер мен салынган, алар салынган эмес. Үйүмөн тамчы өтөт. Айнегим жок, айнегим сынган. Күлөнка менен отурам. Тогум 10та. Туугандарым энчилеп берген. Буякта үй жаракка кеткен. Ооба, кандай жаракка кеткен айтып берсеңиз. Айнегим сынып азыр, күлөнка булар. Мына айнегим сынган. Мына шамал кирет. Мына үйам сынган, шамалдар кирет. Демек азыр эме турбайсызбы? Бул күлөнка менен тосулган, айнек жок. Айнек жок. Күйөөм сындырып койгон буну. Күйөөңүз жаңжал салып. Жаңжал салып. Мына жаракка кеткен. Жер тербегенде кулап чөөдөн корком. Бул жактан шамал кирип турабы? От жакканы менен шамал кирет. Ана айнектерден, мына дубалдардан кирет сонун. Бардыгына. Ошо тамбаштан ошо тамчылар өтөт. Тамбашым сынык. Кооптуу жашоо ушундай. Коркуп. Неме тештеринен кирет да, он элеринен үйгө кирип тамчы түшөт азыр дагы. Өкмөттөрдөн жардам беришет, коло коңшулар анча-мынча жардам беришет. Көмүрдөн, көмүрмөн неме жагып бүтүп койдук, ол дагы үшүп неме ылытабыз. Ошо отурабыз. Бул үй кимики? Бул үй күйөөмкү. Күйөөңүз каяка кетти? Бишкекке кетип калган. Эмнеге кетти? Иштеп келем деп. Силерди бага албай токшойм деп өзү иштеп кетип калды уяка. Күйөөңүздүн бул жакта жашап иштей турган иши жок беле? Иштей турган иши жок эле бул жерде. Анан Бишкекке кетти, ошо боюнча жок. Бишкекке кетти, ошо боюнча жок. 3 жыл болдубу? 3 жыл, 1 жыл болду да. Телефон чалбай атабы? Телефон чалбай атат, балам менен сүйлөшөт. Быйылдан кийин барамбы, барбаймбы билбейм деп ушундай дептир балама дагы. Сиз менен сүйлөшпөйбү? Сүйлөшпөйт мен менен. Эмнеге? Деп ошентип неме кылып коет болду. Онон башка унчукпайт ол дагы. Күйөөңүздүн туугандары сизге жардам береби? Мен өзүм барып жардам берсем, алар онча-мынча пул беришет. Сиз эмне кылып жардам бересиз? Мен үйлөрүн жыйып, эшиктин астына карточкаларын жыйышып, анан кийин жардам кылам. Ошо менен берсе берет, бербесе унчукпай эле келе беребиз биз дагы эле. Мына үйгө кирсеңиздер кичине. Мына жерде көмүрүм бар эле. 2 көмүрүм ада болду. 2 кап көмүр бар эле. 2 кап көмүр бар эле, ада болду олордун. Ошо. Эми азыр эмне жеп атасыз? Үйүңүз азыр суук үйдүн ичи. Жашоом ушундай. Мына үйгө кирсе, он жерден тамчы өтөт, тамчы өткөндө эптеп өзүм жамап, мындай жамап койдум. Буларды эмне менен жамадыңыз? Лай менен жамадыңыз? Лай менен, кумшубак, болсо жинимгеде мындай кылып туруп, жолу үстүдөн эле аттап таштадым. Ошолар полный, она тайынан жамгыр жаса эзилип түшөт, азырам эле мындай кылсаң эзилет бардыгы. Азыр эми актап койдуңузбу? Азыр да актап койдум. Азыр Она жерден түшөт, түшкөнү менен баары кичине агап келип туруп актап коем да. Түшөт, анан она айнектерден шамал кирет, кау өтүп.
унум түкөнүп калды деп атасыз. Жок дегенде балаңыз менен күнүгө тамактануучу бир азык-түлүктөрүңүздөр барбы бир? Бар мынау 1 килодан. Мынау 1 килодан алып кеп берет. Мыналар тууган уруктарым алып кеп берет. Бардын мыналарды. Ушулар түгөнсө кандай кылам деп атам. Ушулардын бардын тең. Азыр сиздин болгон ушул эмелер? Болгон ушул. 1 килограмм картошка, пияз. 4 килограммдай пияз. 2 килограмм сабиз. Мыналарым бар. Кичине тоңмай. Мынау азыраак калды, ак майым. Ушулар. Ana mınalar uşlar, 7 şaqtar. Hazır ot jağıp koyun, akırkı kömürüm kaldı le. Akırkı kömürüm kaldı şu. İşte talpaldarı akıl jağağız. Tugöse akırkısı. Kömürdü kim akıl beret? Kömürde el jurtlar ap kep beret. Elder, kolu komşular ap kep berişet bardığında. 1 çıpta, 2 çıpta ap kep berişet. Şu yerde balama tamak kılıp berem. Balamız havaktar yam kitap alınbaydı. Barıp janjallar alınbaydı, kitap yetişpeydi, oşunday deşet. 3 yıldan beri kitap albayız. Şöyle yazıp, kitaplarına yazıp koyuyoruz. Defter yam yetişse yeter, yetmese yok şu. İşte o akça tapkanda tap kalam, tapmaganda tapbayım. Qanday jumuşlarda işteysiz? Oşa karşıka, el yurtun karşıkilerin. Kazağız. Birölerдің үйünü jinap, pinap, oşa nime kılıp ap kelem, pul ap kelem. Oşa. Pulunuzga ne kılasiz? Puluma akmay, sakmay, kichine akkan sankan tap kelem, başka yok. Şu menen oturup kılaz uyda. Tuğan uruktarım jardan beret, oğlar amele kichine berişet. Kıynalağız olardan ham, adele baraverişten ham tartınat gelsin. Tamak açlar yok bolsa sekin tuğanlarımla ketip kalam. Olar onça munca tüyüp berişet. Erimin özünün yaşagısı gelmedi. Bu uyda ne varken yılanam çıkıvattı bu yerden. Onun baştan yerden çıktı, onun baştan nereden, onun gün yerden çıktı. Oşa görse yılan varken de oşan için bir yerde yaşagısı gelmeptir de, kıl gelişmeptir de. Oşa Oktyabr'ın 25'inde tünü süret ölçüp kalıp nerede yılan yatıptır. Onu sekin hapsı eşke Latoq'un canına koyuverdim. Ölüp gelsin oşa yılan çıksa oşa yerden mahkem görmeyim de pış tırmış oşa yerde yaşa oturam. Bu yılanlar menen hem yaxşılık kılsan, yılanlar hem bile hiç nerse kılbaydı eken. Yılan menen hem bile kadimkidey dostyle olup kaldık. O yılanlarga ziyanlık kılsan kaytıp giyin özüne ziyanlık kılat, nevrelerine ziyanlık kılat. Oşadan le korkup öyle, neme alamda sekin alıp dur öyle, boş ele karmap dur öyle, apart dur, Latoq'un canına koyuverdim de men. Komşular bilet, çağı alıptır deyip oşunday deşti. Men aytdım, eğer adamlarga yaxşılık kılıp söylesen, yılanlarga hem yaxşılık kılsan, yılanlar hem çakpaydı dedim men. Komşularım hem kantı oturaz, yılandan kantı kormadınız, bizim boğunda canımız çiğip ketetiler deyip komşular aytdı, her ida komşum. Balam çakolatam deyip korkum. Ne kılasın? Anan canında 2 saat, 3 saat jatam, oyunlu için canında jatam balam. Toyup, neme olsa deyip oşan neme oylayım. Uyda, mayda çidalarım uyda tügengende kımnaga gıjalat bolup kalam. Dam ne kılsam eken deyip pıtrap kalayırız oşan. Et jeysiz mi? Yok, şimdi yiyoruz. Koyunça et jeysiz mi? Onca komşularım hep keperişet oyak buyaktan. Bolsa etteli yok mu? Bolsa opşumuyla 3 ay 4 ay jey kalabız. Önce kamırda makrondan okat kılıp jeybiz oşu. Olar yok bolsa
Kichine karşıkadan şorba porba kılıp içip olabız boldu. Şonun barlığına hem şükür, joğuna hem şükür dep oturup kılabız biz dağı. Menem oşo yerge okşap jakşını alıp jaşagym gelet. Kudaydan tilep uyda bar joğum bolsa, balam jakşı jerge neme jakşı jerge üylösöm. Şuntup tilek kılam men dağı. Jakşı jaşap, uyum yerge okşap jakşına neme bolsa eken dep jaşagym gelet. Adamlar okşap uy bakkanda dep, mani yerge uy salganda dep, mına жерди мындай тосуп алганда деп ошо ягын ойлойм мен дагы. Мал багайын деп да. Мал багайын деп. Келечекте ошо уулум бир жерде жакшы окуп, жакшы неме кылса деп тилейм. Балалуу чакалуу болуп ушул жерде неберелерим ойноп күлүп жүрсө экен деп ошону ойлойм мен дагы. Мына элге окшоп мына айнек сынбай, эрмем жакшы болуп, неме кылса, коңшуларга барып жамандабаса, олар келип мага тийиштик кылбаса деп ошону ойлойм мен дагы.